Sanibonani. Kunjani? Sikhona. Siyaphila. Igama lami ngumBhili. Okay. Ngiphuma kuhlelo identical force. Oh. Yeah. Okay, ma'am. Igama lami ngumBhili. uBhili. Okay. Yes. Man, that's short. Yeah. Ngiphuma kuhlelo identical force. Okay. Ngicela ukukhuluma nababukeli ukuthi kwenzekalani. Bala. Khulumela ubukeli. Yes, bachazisela ukuthi why namhlanje siyama. Batshela kwenzakaleni ngawe njengoba usishilo sathi sizofika lapho. Chazisela ababukeli ukuthi yes napa babukeli. Okay. Babukeli njengoba nibona ngicele uhlelo la ka-IDF ukuthi lizongisiza. Ngilahlekelwe izinto zami eziningi kakhulu la endlini. Bangenile bagcekeza kwathathwa yonke into beyikhona la endlini njengoba kunje. Ngiyile ngo-report emaphoyiseni from 2023. Kodwa namuhla sizolitholanga. Kungako-ke ngize ngathi ake ngize ngapha ngingisize. Yeah. Ngifuna izinto zami zibuye zonke endlini. Masikhuluma ngezinto ezilahlekile mama sikhuluma ngezinto ezinjani ngasibalela nangakhe ukuthi uyakhumbula. Kuningi kakhulu. Yeah, akhe estimate so that ukuthi sazi bonyana nalowo yoziphetha azi ukuthi manje sesizandleni ezinye ke ezingase right. I-freeze, i-fridge, yeah, and yeah, microwave, stove sami se-4 blood, yeah, mshini yokuwasha, mabhodo, nokuningi obekade ngapha kunayithulusi lababa lokusebenza amabhayisikili, TV, ibhika, ziningi izinto ezingilahlekelela endlini. Okay, zikulahlekela wena ukuphi? Mina ngokuhlala ngiyahle ngiya eMele bantwaneni. Yeah. Nengekho. Yebo ke ngangibuya ke ngithole sengifonelwa kumakhelwane ukuthi sokugqekeziwe ngigijime ngifike ngithole ukuthi vele ngigcekeziwe kaningi nje bangigcekezela. Nasikhuluma ngokugqekeza mhlambe bewunabantu obachileko ukuthi babe lihlo la ekhaya oqachisa kwenzakaleni kusinabele kancane. Before khamba lokunye bekunganabantu. Okunye njengestove nale mshini wokuwasha uhambe ngishiye umuntu la phakathi. Ukhuluma ngamuntu unkosi loyo. Cha, unkosi loyo wokugcina. Uzisele kungasana next. Unkosi yena nje into la ngiyenzele yona ngithole kuphume impompi ngaphandle lana nalapha ya nala endlini. Mangiyibuza ke uthi hayi zikhona. Okunye ngankosi kuthe kulezi zinto lezi ezijonshiwe. Engazi ibhalise emaphoyiseni ukuthi zebiwe. Okunye ngakuthola sokula endlini mhla ka-30. Njengemshini yokuthunga. Kunemshini emibili esengiyithola ibekwe la endlini. Mangimbuza ukuthi yiloko ke nami ngifuna nekuthola kuNkosi ngoba ngiyambuza ukuthi inkosi lo ngoba bokutshontshiwe kufika njani la endlini uthi akazi. Manje nje ngikucela kuye ngicela neti angichazele ukuthi lezi zinto zibuya kanjani zingene njani la endlini ngoba phela isikhiya lesi siphathwa ngoba inkosi sicela ukumfonela ke uyathi ukuthi hayi manje kuza ngokukhuluma nomama umtshela ukuthi ngathi nginikeza imali kwenyangeni sokufuna mina ngingathathi next because ngizamile ukuthatha nomama ekhaya ukuthi abe yi-witness phezu kwesehlakalo lesi but ke uma still ngathi mina ke ngikhipha imali siye la kungakhonakala ukuthi abantu basikhiphele ufakazi. Okay baba ngiyakuva wena usho njalo. Wena ngesingawe ungeke uyibuze ukuthi lo mshini ungene njani la endlini ngoba isikhiya nasi siphethwe ngimi asengithi ushiye mina. Hayi nami lapho khona ngazibuza hayi kusho ukuthi khona inkosi abaziyo mara ke asazi akhe siboneke wena mhlawumbe umkhonto ozuleko mhlawumbe ucabangela kwabanye engathi ungasinikeza i-light nyana sithi masele sikukokoda sazi ukuthi sikokoda siqala mhlawumbe bobani labo mhlawumbe ucabanga ukuthi bangapha banesandla lapho. Mina njengami ngoba ngimuntu vele ongasimnengi ngala angibazi kodwa ukhona umntwana wathi njengale fridge ne-defreeze uyakwazi. Hayi usuphi uyazi Ophumlona lo sikhambe somthola nje hayi kusasa nje sikhambe somthola.
siyakubawa sikhambe singasamotshi isikhathi asikhambe ma lowo uzokhona ukusihelebha ukuthi sithole at least itholo konke lo sokuthola ngayo ungasasikhambe asikhambele ya siyakuhamba-ke siyokuthola loyo omunye mhlawumbe angasikwazi ukuthi asinikeze mhlawumbe izinto ezicacako mhlawumbe ngiyabona nje ukuthi uma uyatsho ukuthi nokho nami bengithi ngizama ekhaya-ke ekhaya bengithi ngiyazama abantu baloko babhizi bangigcekezela kusho ukuthi abafuna ukuthi ngibe nokwami nje wena wakhamba isikhathanyana eside into bekhona imfenyana ezingenako zikucalile ukuthi uyaphi isikhathi bani njani mara-ke asikhambeni sokuzo phela thina sizwana nalezo abantu abangafuni ukuthi sizizwe njengoba uma sikhambe